Onu aldık eyle var ama hazır. Evet, başına sortun. Şaş. Video tartın. Bugün neçisi? 5 sentyabr. 2021 yıl. Мынакей чек-арада bir porter мына ылдый жакта түшүрүп атат, экинчи porter мына биякта перекидка кылып атат тажик машинага. Номери нече? Машинанын номери 894. Tajiktiki mi? Кыргыздыкы AVO деген. Тажиктики 7631. Мына биздин кыргыздар өздөрү ташып атат. Uyalbastan. Şiyette kança neme oldu mınake. Mınake mına video. Кто снимает? Bir yaka kesin. Ben o Kırgız'da tartıp atamın. Uqtuңар mı? Ey çık bir yaka. Ora bu. Mana gördüңөр mü? Mana antıp atat. Hiç kaçan da tokta. Mana gördüңөр mü? Şimdi